Hej, Jana, majko, jesam se iznervirala. Jesam se iznervirala, gorim sva. Oko me nešto, evo, desno boli, jevi da ona, hama promah je nafatala nekud. I Jana, pokupim se ja juče, navučem onaj kožu na sebe, jer zima je napolje crkanija. Maramu na glavu, opanke i doktor. I odem ja doktor Jana, dadne on me da ja idem vat na olaze i da pregledam oči, svašta nešto on nabra Jana. I jutro si ja Jana, ustanem u 4. Ustala prije onog horke mog što kukuriće ujutru. I na stanicu. I ufatim ja onaj autobus, 10 iz Banovića i u Žvince. Došla ti ja Jana dol. Popela se na onaj sprat. Ljudi moji, gori je čovjek na čovjeku, žena na ženu. Ma gori je ko na hađu. A ljudi moji, ja kontam Jana, pa ima liko zdrav u ovim Žvincama. Ima liko. I priđem ja jednoj tam šalterši, dadim ja njoj knjižicu Jana i čeka Jana. I prozva ona mene nekak. Dadem Jana onaj kartončić. A kad sam vidjela onaj kartončić, prvo mi se prikazala i Nena Rahmetli i džed. A Jezrael pred očima, kad sam vidjela koji sam broj dobila. O Jana, majko, pa neću ja nikad doći na red. I Jana, čekaj. 3 sata ja već čekam. Kad ja gledam, dolazi nekaka tam naciprala se, vidi se neka gospođa. Nosi ona Jana bombonjeru, onu sa esmeraldinom slikom. Evo je rekao. Kad ja gledam, ode ona do sestre i oni tam i kaže njoj sestra, hajte odmaknite se, kaže, nek prođe žena ima šećer. Joj, ja gledam, pa kakav šećer, možda vi imate šećer od tih svih bombonjera što primate, otac vas vaš očin. Jebem li vam onog što vam pupak sveza? I opet Jana, ja čekaj. Gledam, ulazi preko reda, tetak mu doktor. Ova ulazi preko reda, drži dijete u rukama. Bog te pitao čije dijete pokupila s puta nekud. Ova ulazi trudna, ova ulazi bez noge, ova bez ruke. I ja jadna vidim ja Jana, Helen, mati moja draga, vidim ja neću doći na red ni do akšama. I sama u se mislim, hajde ti kući kozo, meći 3 travke na oko i šuti. Te mama tvoja. Joj! Puh!